لێتەمە شەوانە هێژا چاڵاکیین تایبەتی ریشێن داعش لە ڕۆژەبایی و کوردستانی هەروەها لە سووریەژی شرۆڤەکاری سیاسی ئەحمەد عەلی ji Düsseldorf'a Almanya mêvanê min e silav bû te kekê Ehmed kek Ehmed niha cihî hevpeyvîna me legel Ramî Ebdurrehman hebû yani mijarek gelek girînganî ziman got ku Hizbullaha Lübnanî alîkariya Daeş dike ku derbasî deverên ku dibin kontrola Hesedê de bin. Divê derbarê de ger dîtina te jî bigirim. ڕاست سلااو و ڕێشتە کاک جەبال و هەموو تەماشەوانێ کوردستان 24 یا هێژە دیارە بۆ مەحوەرەی ئەستانە بە هەموو هاوا دژیاتیا کووردا di Rojavayê Kurdistanê dikin dixwaze govê tecrîba got Rojavayê Kurdistanê têk here û bişkîne ji alîkî em bêjin ew şanê razayê destê Tirka de ye û Tirk dixwazin got bêjin bê wellahî me serokê Daeş di meha Nîsanê de ê got dibin navê Ebu Hesen Hüseyin el-Qureşî me kuşt bes îro teşrîbek derket got Cebhetin Nesra ew kuştiye û ne Tirkiyê û ev tê wê meعنê got Cebhetin Nesra cî ya ser Tirkiya tê hesib û ew ê got hatibû kuştin aslê xwe Tirkman kuştî û di wê teşrîbê de navê serokê nû serkirdayê Daeş Ebulhafez el-Qureşî baslê xwe Iraqî yani dan ragihandin dewsa wê dikin ji alîkî em bêjin Türk dixwaze got fişarê bide ser tehelfa duwelî û Amerîka pêde ji qeseka biqer divê şerê Îranê bike di herêma Sûrî de û îtîham dike şer nake di Îranê de û ji bo got berî pêlakê jî kongresmenekî Amerîkî Kekê Ehmed niha Daişê dema dawî de çalakiyên xwe zêdekirine êrîşên xwe zêdekirine gelo tu bi çi vegirê didê hin rûdanên li herêmê de yan jî dasta Sûriyeyê de hene ku Daeş ev êrîşên xwe zêdekirin? gelek berçave got di Sûrî de îro gelekî nakokîn mezin çêbûnin navbeniya serhêzê mezin navbeniya ji alîkî Amerîka aliyê ezmanî û astangiyê got Rûs ezmanî ji balafirê Amerîkî re çê dikin hûn dizanin berî pêlakê dronek Amerîkî yani Sukhoi 35 اوکه راکت کاویته در حالی ده گلک مناوشات جدی چه بونه نبنیا روسا و امریکا امریکی ناخوازن تیکم شرکی بروسا لاوروبا لاوکراينا لسوري ده اسيا کارن سبب گلک هرگو ناکوکی و زحمتی روزی چه ببین داعش بکا دردک ببین جبرگو کسی کفان پیشگرتیا وان دکبه هزین هرمی ترکیه وک ایران امره دده وان شانه وانی فشرتی چد هرما می شانه ده چد هرما قصده اداره دکه یعنی و دخوازن بو استانگیا جوانه چه Kekê Ehmed her divê derbarê de yani wekî nihata anî ziman Hesedê bi xwe jî di çendîn daxuyaniyên xwe de li ser êrîşên ku Tirkiye hemberî wan dike destnîşan dike ku êrîşên Tirkiye karînên wan lawaztir dike di şerê dijî Daişê de. Wê derbarê de ger dîtina te bigirim. بگمانه دفرد یعنی ترکیه د
معادله سوری ده براستی تبیگو اردوغان ده هلبجارتنا بسرکت لسياستها هي كوت وقلص ديجي تركيا اردوغان دبشي يعني نورمال جرك بامريكا رب وديالوج باداره ذاتي بك علاقات اخوان طبيعي بك هم يجي تركي الباشا وهم يجي هرم عمر الباشا ويجي اشتير المنطقه والارامير الباشا ليه ترسيوي تماما دمشق وقردك وكسيقو سركردايتن داعش خرطرتك ودعمتك جوان هرميقو سيطراوي التري شل جريس بيبي وسريكانيه وعفرين وجيقو او كنترول دك يعني الادلبي بله كيكي يا احمد نها لسوريا آلوزی وسا دیارن کو دما داوید زیده بونه دهات چاوری کرن کو پیوندین سوریه لگل ولاتین عربی برفرحتر دبن سوریت کنکارا عربی ده جهگرد او آلوزی کمتر ببن لی برواجی آلوزی زیده تر دبن او گرمیا اتمسفرا کو سوریه لگل ولاتی عربی جی درست کر هدی سارتر دبن يعني دي شرشوية فان آلوزيانده كودنا بين أمريكا روسيا اشترى بيشم ولاتين هفكارين أستاني برسكريكين نافخي لسوريا قالوا دبن بنمايك وداعش بقاربة زيدتر شالاكيان بك خورتر ببا اكتيفتر ببا تشاوا دبينا هلبت اب حموشك دبن زفيك قول سر فوضى شبابه وداعش بخوا فيكيا فوضي يعني دستك فوضي قو شبابه النظام السوري وق جارا دينجي مقول تبريار دستوي دتنا قو بيك بينه و امبيجن لوتكا عربي دكونكارا خده بحضور بشار الاسد جير قوتن شن قيد وشرطي مهنا اما بيك بينن قابك جاليته وقابك جاليه ما بشار الاسد نكاري يقابي بابيجي وقابي قوجي خسنن كسيقو زندانا دنا برده كسيقو لتركيا والاردن واللبناني والكردستاني فقرن عرديقه مقابلي ويا اريكاريا ابايات سوري بكر نكار باشا جبرني يعني تشك جبدلا ارامي شباب الوزي كبتاغوني كانت سكنه وخرتل روجا كارا عربي نافشكر دشاحيله بمليون حبي كبتاغون جابوا سعوديه عربي بيجا النظام بشار براسي نا آمده يشتشكيره جبر ولو جيكي ميدانج فوضي وجي داعش وجي تيرور وجي حمو كسار وتركيا غلط دشغله اردوغان بيشي هالبجارتين شاش ديجي تركيا دشغله براسي دسوري دي هي ضعيفه برضو شاش دشغله بله قالك سباس بوتا كيكي احمد علي جي دوسلدورف لقلنا